Hej ljudi, pozdrav svima. Evo me iz Lidla. Dosta sam čak zadovoljna ovom kupovinom. Mislim da sam onako slučajno ubola neke stvari koje su na akcije, koje inače uvijek koristim i trebaju mi. Tako da sam sve ovo ovdje platila 400 kuna. Ono, kao nekad u starim danima kad sam prije 1 godinu dana odlazila u kupovine, tako mi djelovala ova kupovina, kao da sam ono stvarno nešto i kupila za tih 400 kuna. Uglavnom, cijenu ću vam pustiti na blogu da proučite detaljnije. A mi krenimo redom. Uzela sam, ovo već klasično što uzimam svaki put, jedan paketić ovog baby špinata, jedan paketić ove miješane salate i jedno i drugo koristim baš kao salatu. Uzela sam i obično ovu žutu papriku, planiram je napuniti sa krompirom. Vreća krompira od 2 kg i mineralna su mi ostala u autu. To nisam htjela, a ni mogla nositi gore. Krastavce. Da vidimo dalje. Uzela sam ova peciva. Jako loš izbor nekako baš tih peciva i stvari iz pekare. Pretpostavljam da mi je bila neka gužva ili smjena ili šta god, nisu vjerojatno stigli. Tako da, evo, ovo je bilo dostupno, pa sam to i uzela. Uzela sam i 2 ova krompirova kruha. Jedno pšenično pivo. Uzela sam ovaj kefir, on mi je bio na akciji, otprilike, mislim, 10 kuna. Ne, 10 je bio običan jogurt, a ovaj je bio možda malo više, ali obzirom da se cijena današnjih jogurtova, kefirova i svega kreće cirka 18-20 kuna litra, ovo je bilo super, jeftino. Uzela sam 3 u stvari svježe mlijeka, ali jedno je još tu negdje, naći ćemo ga. Ok, uzela sam jedan ovaj kruh za tost. Jedan čips. Ove bananice sam dobila gratis, da provjerimo da su stvarno bile gratis. Nisam bila sigurna da su to te bananice. Ali jesu, da. One su bile gratis onim standardnim Lidlovim kuponima kada pređete određeni prag. Ali što me zbunilo, zato što obično oni na polici gdje ovaj proizvod stoji stave onako tu karticu dodatnu u stilu ako ste preuzeli kupon iz Lidlove aplikacije, ovo vam je gratis proizvod. A sad nisu imali tu karticu, onda nisam znala da li se odnosi na te čokoladice ili ne. Svejedno uzela sam ih. I stvarno ispalo da su to te čokolade. Ovo vam je jogurt bio na akciji 10 kuna litra. Idemo dalje. Jabuke. Zelene jabuke. I još jedne banane, odnosno ovo su prve banane. Ok, to je bilo prve 2 vrećice su bile u pitanju. Ajmo sad i dalje. Jabuke sam uzela. Uzela sam backove. Bio je onaj pureći file nešto na akciji, ali imam još toga u ledu. Voljela bi malo onako potrošiti te stvari koje već imam, tako da nisam previše uzimala. Uzela sam samo jedne ove backove i pratim uvijek više nekako Eurospin za meso, što se mesa tiče, ima nekako bolje meso. Uzela sam ovu salamu, kviki perece. Ovaj Bobby Clips je bio na akciji, pa sam uzela njega. Uzela sam ovaj put bio mrkvu, pola kile, jer mi je ona klasična, mislim ova mrkva normalna koja nije biomrkva, bila sva neka ružna, ovako reći ogromne neke mrkve, baš ne znam, i sve su bile takve, svi paketi su bili takvi, pa sam uzela ovo jer mi je izgledala nekako normalnije, ne znam, privlačnije. Još jedan jogurt, već kad je na akciji. Još jedan kefir isto, već kad je na akciji. Sve ima dobar rok. Jogurt ima rok do 1.1. Kefir do 29.12. Tako da nema brige. I još jedno svježe mlijeko. I jedan ovaj namaz. Jako mi je fin. Sigurno sam vam 100 puta već rekla, ali baš onako ukusan. Ne znam što da nije premasana, opet je malo masnije, ali fin je. Paprike. Ove krekere.
Uzela sam i hrenovke. Još jedne banane. Čak i jedan ananas. Mihael je bio sa mnom jer sam ga pokupila nešto ranije iz vrtića, nešto smo morali obaviti, pa si on odabrao ananas. I odabrao si je borovnice. Mislim, nije se on bunio ni protiv čokoladice, još je htio ne znam ja šta sve ne, ali dogovorili smo se nekako, s nekom krofnom smo riješili ostalo slatkiše. Uzela sam paket jaja, ovaj paket jaja vam sad košta 25 kuna. Još se nije stabilizirala cijena što se tiče tih jaja, ona još uvijek raste. Mislim, prestrašno mi je da razmislim da 10 komada jaja dođe 25 kuna, što nije. Malo je onako strašno. Još jedan paket hrenovkica. I ove lijepe Pink Lady jabuke sam uzela. I 3 kisela vrhnja za kraj. Evo vidimo, i to je to što se tiče današnje kupovine. Sad vi meni recite, meni se čini da sam onako danas stvarno dobro prošla za 400 kuna. Ovo sve što sam uzela po današnjim cijenama, mislim da je ok. Kažem, još mi je mineralno u autu i krompir mi je u autu. Možda onako nisam morala neke druge stvari, recimo neke deterđente ili one maramice za kuhinske maramice, kuhinske ručnike. Takve stvari neka znaju isto dići cijenu te neke tjedne kupovine. Kako god, sigurno ću ja još u kojem dućanu završiti ovaj tjedan. Samo jednostavno te kraće izlete baš i ne snimam. Uglavnom, evo ljudi, to je to. Vidimo se u drugom videu, čujemo ispod u komentarima i pozdrav svima.